Ліля, готуйся. Раз. Rusia disebut kembali melancarkan serangan udara terbesar terhadap Ukraina dalam 3 tahun terakhir. Serangan ini menandai eskalasi signifikan dalam konflik yang terus berkecamuk di kawasan tersebut. Dalam rekaman yang diunggah di Telegram, Selasa 1 Juli 2025, tampak sejumlah pesawat nirawak atau drone syarat bahan peledak menghantam bangunan dan parit yang dihuni tentara Ukraina, termasuk menyerang posisi pertahanan militer Ukraina di malam hari dengan berbagai amunisi. Ledakan dahsyat pun terjadi mengguncang area sekitar dan memicu kobaran api. Serangan ini dikabarkan menargetkan sejumlah titik pertahanan strategis Ukraina di wilayah timur dan selatan. Belum ada konfirmasi resmi mengenai jumlah korban maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Все в димах, все чорне, пів Дрогобича накрило, то все не дерева, то все дим. Божечка, ось він. Ось він. Блядь, це просто капець. Пролетів. Ліля, готуйся. Раз. Пау, блядь, на. Перша впала, друга пішла. Третя засвітила. Пау, зараз буде шумно, блядь. Пау. На нахуй, блядь. Три. Ще зараз. Ще є. Чотири. Євро. Ще пішло, ще летить. О, бля. Я хуєю. О, не до малого скоро. О, сова полетіла. Все в димах, все чорне, пів Дрогобича накрило, то все не дерева, то все дим. Божечка, ось він. Ось він. Блядь, це просто капець. Пролетів. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.